Lukovac. Izvinjavam se za ovo malo kašnjenje. Gospodin predsjednik je upravo sa jednog važnog skupa bukvalno dotrčao u naš studio da bismo obavili ovaj razgovor kako smo se ranije dogovorili. Dakle, gost u našem studiju je gospodin Sead Hasanhodžić, predsjednik Skupštine opštine Lukavac. U samoj špici smo naslovili i temu našeg večerašnjeg razgovora, perspektive, šta, kuda, kako dalje Lukavac. Gospodine predsjedniče, prije svega dobrodošli u naš studio. Da krenemo odmah sa našim pitanjima. Posljednji put ste gostovali u našem studiju prije 4 mjeseca i sva pitanja zapravo tada su se svodila na jedno jedino šta i kako preživjeti onu strašnu blokadu u kojoj smo svi bili. Blokada je otklonjena. Sad su iskrsla nova pitanja. Vi ste jednom prilikom kazali da ste se na neki način navikli na rat, da vas je zapravo strah šta će doći poslije rata. Šta ste mislili? Iskreno rečeno, svako objektivan i realan će se više u ovom trenutku bojati mira nego rata. Sa aspekta šire društvene zajednice, sa aspekta funkcionisanja društvenih ćelija koje su sadržane u firmama, u dioničkim društvima, u privatnim poduzetničkim firmama, u društvenoj nadgradnji, školstvu, zdravstvu. Iskreno rečeno, ja lično se više bojim mira nego rata. Vi možete zamisliti u miru sutra, evo da jednu firmu lociramo, ona treba da krene sa proizvodnjom, pa kada krene treba da se prestrukturira. Kako da se prestrukturira, te odgovore nisu dale sve ove zemlje istočnog bloka. I kad se prestrukturira na bilo kakav način, onda se javi pitanje radnog prava, javi vam se sindikat, jave se neradnici u većem broju nego radnici koji traže načine kako od nerada da imaju dosta na pake. Pa vam onda poduzetnik treba da otpušta te neradnike, pa se oni onda organizuju. Ne možeš, neće biti instrumenta lakog da nagradiš one koji rade. Biće mnogo nezaposlenih. Političke stranke u takvom ambijentu će imati mnogo prostora za svoje djelovanje i svaka stranka koja bude željela da dođe na prijestol će sa destruktivnim snagama i idejama to lako ostvariti. Ali nikog pa ni nas neće zaobići mir, iako ga svi želimo. Ta borba će biti teža, borba sa samim sobom, ali će biti lakša, zato što neće biti ubijanja, zato što neće biti rata, zato što treba da bude demokratije i slobode i svih prava i tekovina savremene civilizacije. Naravno, tu borbu mi prihvatamo, ali realno držimo da je teža. Pa onda vratimo se školstvu koje će trebati da ima kabinete, a nije imao ni do sad. Sad su isrušene škole u većem broju. Treba će da ima kadar, nije ga ni do sad imao izobilje. Treba će taj kadar da bude dobro plaćen. Treba da imamo srednje škole sa dobrom opremom, nismo ni do sad imali. Treba da imamo fakultete, nismo ni do sad imali. Sve to ako hoćemo da idemo brže i bolje moramo, a to je zadatak dosta težak za ovako srušenu i uništenu zemlju koji je ovaj srpski fašizam i dijelom na nekim prostorima Hrvatske razorio i uništio. Vaši strahovi su vjerovatno najviše vezani za postojeće fabrike koje su locirane na našoj opštini. Imate li jasnu predstavu šta će biti sa tim fabrikama? Lukovac je živio od tih fabrika decenijama.
mnoge delegacije koje dolaze u Lukavac suočene su sa našom konstatacijom da smo iz reda 10 ili 20, u redu 10 ili 20 najrazvijenije opštine u bivšoj Jugoslaviji došli na dno na kome se nalaze manje i više sve opštine. Da treba da pokrenemo industriju koju smo ispraznili dvogodišnjim ratom, da kada bismo svi svoje džepove pribrali, pa ne samo na opštine, nego na regiju i Republici ne bi mogli pokrenuti recimo jednu koksaru. Tu mora svijet da se zavrati. Da bi se svijet zavratio, da pokreće te firme, svijet mora da ima interes, jer kao svijet nema interes na koksu, moraju se naći poslovni partneri, mora se naći koks konkurenta na svjetskom tržištu, dakle ugalj, pa da se to preradi, pa da se to ima kome prodati. Na kraju, da biste sve to radili, morate imati otvorenu luku, morate imati slobodnu prugu, morate imati sve. Pa i druga fabrika sode je isto tako teška industrija, za čije pokretanje je potrebno mnogo novca, a isto i fabrika cementa. Međutim, mi smo tamo izmijenili, stavili smo nove direktore u ratnim uvjetima, čiji je zadatak da saberu što se da sabrati u tim firmama i da prije nego što dođe mir podvuku i kažu ovoj opštini, ovoj državi, ovom kantonu, ovoj državi i svijetu šta je potrebno za pokretanje tih fabrika, jer mi moramo doći do dana kada ćemo od naših bogatstava stvarati dolare, a ne samo od doznaka ljudi iz inostranstva. To će biti teško, ali je to ipak veliko zadovoljstvo da nam to dođe na dnevni red. Ima li šansi sa Azotarom konkretno da krene kruže priče, da se nešto priprema? Da. Mislim da ljudi koji se nalaze na čelu koksno-hemijskog kombinata ili ne znam kako već sad dioničkog društva, recimo, rade i obezbjeđuju sve što mi možemo da bi ta fabrika krenula sa minimalnom proizvodnjom, a ključni uslov se nalazi ipak u rukama drugih. Potrebno je dopremiti određene hemikalije na koje je do sad bio embargo bar sa hrvatske strane. Moramo naći partnera u svijetu, moramo naći špeditera koji će to dopremiti i na kraju moramo se sa Republikom, sa nadležnim ministarstvima dogovoriti da ta proizvodnja, iako je skupa za umjetno gnojivo, je potrebna ovoj državi, ovoj poljoprivredi i našem nastojanju da što više hrane proizvedemo. Dakle, radi se i mislim to je jedan dokaz da kada dođe nešto na dnevni red može da bude odrađeno. Vi ste od onih ljudi koji ne čekaju da dobiju instrukcije iz državnog vrha, iz državne vlade, šta će sa privrednim potencijalima koji se nalaze na ovom području, na našoj opštini. Dokaz za to je i najnoviji zaokret, ako ga možemo tako nazvati, na turizam. Zapravo to je vrlo smjelo, možemo tako reći, s obzirom na to da je Lukovac 50 godina živio od dimnjaka i u tom fabričkom smradu. Kako izgledaju perspektive Lukavca sa te strane? Zapravo šta se može očekivati od tog zaokreta na turizam? Da to sad u Lukavcu izgleda jasno. Ako nam je priroda čista, ako nam je zeleno, ako nemamo prašine, ako je spreča čista, ako se u njoj love ribe, onda ima jasno smisla priča o turizmu. Međutim, svijest svakog od nas uvijek se malo vrati u rikverc, pa onda spontano znaš, bit će to prašina, to će biti dim, to će biti zagušljivo kao što je bilo i onda je to investiranje ipak u prazno. Međutim, dok mi dođemo do one zagađenosti s koje smo otišli, proći će dosta vremena, to je prva stvar.
Druga, mi imamo potencijal za koga visoka gospoda iz holandskog bataljona kaže, kad bismo mi u svojoj zemlji imali ovakvo jezero, ne bismo bili u armiji, a to znači ne bismo bili ovdje. Šta bi kod vas bilo? Pa sva obala bi bila uređena i sva bi bila, da tako kažem, oplemenjena, da, ajde, kažemo, neki raj na zemlji. A mi 30 godina slijepo gledamo, 30 godina naše fabrike daju dohodak na desetine i stotine milijuna dolara, da nijedan dolar nije odvojen da oplemeni obalu ovog najvećeg vještačkog jezera u bivšoj Jugoslaviji, posebno u Bosni i Hercegovini. Mi vjerujemo da Lukavac ima pravo da uredi dio obale, da uredi bar 100 metara pa da kaže narod, evo kako to izgleda uređeno, a sve ostalo kako izgleda neuređeno. Mi imamo i obavezu, jer površina našeg izlaza na more, mimo onog Neumskog, je veća od onog izlaza Bosne i Hercegovine u Neumu. Ako to usporedimo, dakle, mi smo u istoj ili većoj obavezi nego država Bosne i Hercegovina sa onim što gradi na obali Neuma. I sad, kad bismo, to su male investicije, to su investicije koje u ratu podrazumijevaju da rade strojevi koji su preposlani i kad su preposlani onda više štete sebi nego kad bi pomalo radili pa se malo sklopovi podmazivali, da ljudi koji budu radili, radit će za hranu koju bi dobijali da ne rade. Jer ipak do sad niko nije umro od gladi, što znači da su negdje snalazili, da im je neko davao nekome, neko uzajmao. Treća stvar, da iza toga slijedi dolazak gostiju, jer je u pozadini nas i našeg jezera negdje oko 500.000 ljudi. Sad, osim onih 200-300.000 koji su izvan Bosne i Hercegovine. Pa onda kad tome dodamo središnju Bosnu, koja nema, što bi se reklo, ni jednu ovakvu akumulaciju dole do mora, pa tome dodamo Sarajevo, imat ćemo dakle jednu klijentelu kakvu ima jedan milionski grad, koja kad dođe žega ne zna šta je zima, jer onda svako zna samo šta je kupanje, šta je obala. Kad se tamo nađe, a naći će se ako uredimo tu obalu, onda izračunajmo ako je danas 5.000 posjetlaca na obalama jezera, dodaš po jednu kolu, pa ti pomnoži, pa po jedan sladoled, pa po jedno na onom, kako se zove, za plazanje. Ja? Dodaš, pa onda dodaš da poslije toga on mora da i večer provede negdje. Ja se malo pošalim pa kažem, ako moraju Prokuševljani, Bikođani i Poljičani skontati da ljeti trebaju da dobiju dohodak na isti način na koji dobija ljudi na moru. 3 mjeseca da rade, a ostalo da troše. Ja? Pa to da im praviš sendviče, da im praviš pečenjke, da im praviš bundavnjaču, svim onim koji dođe pitati, da tako kažem, jer može bunda rađa. Ja? I ovako jednostavno to razmišljanje dođemo do cifri od kojih zaboli glava, a koje ne proizvode dim, prašinu, zagađenje, naprotiv dovode i odvode turiste i priču o Lukavcu i ovom prostoru, o ovim ljudima, o ovom podneblju, o našoj naravi. Ja vjerujem u to, vjeruju svi ljudi, jer samo što mi nemamo nijedne slike na jezeru pa da to testiramo. Dalje što jezero može da pruži? Jezero je moglo da nam napravi 20 mlinova na vodu, pa kad nije bilo struje da može gore otići kako da kaže, neki gradić sa tim vodencama na vodu, jer se to moglo sa površine brane izvesti sa cijevima. 3 megavata do 5 propada na svake godine, pa kad to pomnoži sa 30 godina, to je 100 megavata.
Dalje, ispod brane su mogući bazeni za uzgoj riba, kao što je mogući uzgoj i u samoj brani. Ispod brane je moguća fabrika za vodu koju svijet u ovom momentu, kad Tuzla nema vode, kad čitava regija nema vode, može i ima smisla da to napravi u ovom prostoru i ovom kraju. Naravno, tu su i sportovi na vodi koji će se roditi. Mi smo nešto pokušavamo sa konfederacijom za sportove na slatkim vodama u Njemačkoj i nekim zapadnim zemljama da pokušamo neke donacije pa da dođu one daske za jedrenje, pa ne znam, bicikl na vodi i tako nekih čuda. To sve radimo, nije nam trošak, a bit će dobro ako tu bude. Pa onda morate kontati da će gradovi u ovoj Bosni morati da se orijentišu na bazene, svi ovi oko nas, i Živince, i Gračanice, Tuzla i Srebrenik, da će se tamo razviti vaterpolo sportovi, da u takvoj konkurenciji Lukavac sa stotinama bazena koliko jezer u sebi sadrži mora imati primat na cijeloj regiji u Bosni i Hercegovini za sportove na vodi, kao što sad ima ronioce, kao što ima tu lijepu ribu, ima neograničeno. Mi kad bismo sad mogli da dopremimo te ribe, a nešto radimo sa nekim humanitarnim, pa da to zanovimo, to je beskrajan izvor hrane za dobar dio stanovništva. Lukavac ima i čovjeka koji još prije 5 ili 6 godina vjerovao u turizam, vjerovao u jezero i sa kojim smo mi napravili razgovor i koji zaista optimistički gleda i razmišlja o ovoj novoj orijentaciji. To je svakako Suljo Husić, vlasnik objekta Sidro. Mi smo napravili razgovor sa njim i zamolit ćemo režiju da nam pusti taj prilog. Sjeća li se više itko šta je ovdje bilo prije 6 godina? Oni koji bolje pamte znaju šta je ovdje bilo. A šta kaže vlasnik ovog objekta, Suljo Husić? Pa ovdje bila jedna provalija, ništa više, mislim. Trebalo je samo sve prvo poravnati, pa onda nešto početi raditi. Ja. A sa kojom idejom ste vi ovdje došli? Vi ste vjerovali očigledno u nešto? Pa čujte, ja sam radio u privredi 17 godina i napustio sam tad kad je privreda najviše mogla, mislim kad se moglo dobro zarađivati. Ali vidio sam ovdje veću šansu i ovo sve što vidite to je baš iz ove vrste zanimanja. Mislim, sve ovo što vidite to je zarađeno baš na ovom turističkom dinaru, jer ovdje je stvarno šansa za sve, samo što sam ja prvi ovdje počeo nešto raditi o tom. Ovo je čovjek koji je vjerovao u turistički novac i prvi počeo turistički razmišljati u jednoj izrazitoj industrijskoj sredini. Shvatite da recimo jedna sezona može primiti minimalno 100.000 samo onih 100.000 koji će doći za 3 mjeseca, a to je najmanje. Recimo da dođe po 10 maraka, to ti je 1.000.000 maraka. Ovo je jedna fabrika napravljena prije možda 30 godina kojoj je samo falilo jedno kupatilo ili mokri čvor, pa zato nije puštena u rad, a da vam kažem, napravili smo za tih 20 godina zadnjih dosta promašenih fabrika koje nisu nikad počeli raditi, a radna mjesta su toliko koštala kad bi se proračunski možda i po 100.000 maraka na jedno radno mjesto. Međutim, ovdje može za 100.000 maraka da se napravi 50 radnih mjesta na ovom jezeru, osim onih koji će privatno uzeti u svoje ruke sve, jer ovo je velika šansa za ove koji su bar u blizini ovog jezera. O uređenju prvih 500 metara plaže koja će obuhvatiti prostor ispred njegovog objekta, o svojoj šansi i šansi drugih Suljo kaže. Ako bude sve ono što se priča i ako će biti, kažu, ova prva faza ove plaže, ja mislim ovim ljudima, ovim mještanima ovdje koji su najbliži ovom jezeru, ako im je oduzeto ono što su prije imali, zemlja i čime su se bavili, njih je trebalo sada orijentisati putem seminara, putem nečega kako da im približe ovu granu privrede. Ja mislim da će oni svi naći sebe u ovom dijelu, jer recimo ja sada raspolažem sa 12 ležaja u ovom objektu i nemam više. Međutim, pruža se šansa, ovi vikendaši što su ovdje, oni se svi tako guraju, čuli su sve ovo,
oni su sada spremni da meni ponude bar 100 ležaja, a ako bude ova plaža, bit će toliko tih zainteresovanih koji će doći ovdje da provedu 10 pa i 15 dana. Međutim, ja mislim da je ovo velika šansa i za one koji će na početku odmah ovoga neće moći sagraditi objekat, ali će moći vjerovatno doći sa kontejnerom. Tu će se prodavati bureci, tu će biti sirnice, mekike i ono sve ostalo što prati. Međutim, ja mislim da nikad neće biti kasno ni za one koji su najveći skeptici. Nije li konačno došlo vrijeme da se iz jezera izvuče i nešto drugo osim industrijske vode za fabrike? Mještani Prokosovića, Bikođa i Poljica, koji u jezeru vide samo svoje potopljene njive, imaju šansu da tu štetu dvostruko naplate. Dovoljno je samo okrenuti se toj fabrici kojoj ne trebaju sirovine i energenti, malo preurediti prilaze i eto koristi i za državu i za poduzetnike i za mještane. Treba prestati opijati se dimom iz fabričkih dimnjaka koji stoje. Očigledno je da imamo ljudi koji će nas umjeti izbaviti iz tog začaranog kruga od dimnjaka i rudarskih jama. Smije li iko prognozirati kako će ova obala izgledati za sljedećih 5 godina? Evo vidjeli smo kako razmišlja Suljo Husić, vlasnik objekta Sidro. On očigledno i dalje vjeruje, kao što je i do sad vjerovao, u to jezero. Da progovorim malo o ovom prvom projektu, odnosno ovoj prvoj investiciji. Šta se trenutno radi na tome? Da kažem ovako, Suljo i mene impresionira. To je jedan od rijetkih ljudi koji vjeruje. Na kraju, mi smo svi išli na more i mi imamo toliko argumenata da vjeruje. Samo što smo, kako da kažem, nepovjerljivi ljudi, čudni ljudi, jel? Htjeli bi da, kako vi rekoste, kopamo ugalj, da radimo po tim fabrikama, umjesto da prodajom tako jednostavnih proizvoda dobar dio i tih naših invalida, i tih domaćina, i tih ljudi čije su površine potopljene, dobijamo dohodak. Ako to može svaki kafandžija raditi na lokalnoj klijenteli, onda ne vidim da mi ne možemo na regionalnoj i na državnoj klijenteli koja traži da dođe da se 10-15 dana kupa. To svi mi tražimo ljeti. To ne treba nikakav zvančan poziv, to te sunce fino oprži, ti ideš tamo i tražiš. Suljo vjeruje, Suljo, ja koristim sve moguće delegacije da usmjerim gore u taj objekat i da sve onako krajičkom, jer misli, pitamo šta misle i šta bi oni radili da su na našem mjestu. Svi njihovi odgovori glase da bi radili ono što mi planiramo raditi. A planiramo da već negdje za nekih 7 dana bi trebao da dođe idejni projekat ili da kažemo izvedbeni projekat od Zavoda za izgradnju grada Tuzle, od jedne referentne kuće koja je izgradila dosta lijepih modernih objekata izdanja u Tuzli i vjerujemo da će to, a i direktor te kuće je čovjek koji je odavde iz Lukavca i tehnički direktor te projektne kuće, da će ponuditi u etapama po 100 metara taj projekat, ideju za uređenje obale. A onda bismo s njima u saradnji, ako budemo mogli, išli tako sve obalom jezera do kraja. Naravno da je to ovako skupo. Skupo je i to što naši građani spaljuju taj duhan, pa svaki puta daju nekome devize pa ga spale, pa onda nikog ne skiraju za to. Mi bismo toliko prava sebi dali da građani vjeruju u nas i da se ne skiraju zbog toga što želimo napraviti nešto što je moguće u ovom trenutku i što ćemo spojiti sa donacijom holandskog bataljona kad je riječ o nafti, UNHCR-a kad je riječ o hrani, nešto iz vlastitih donacija koje nam dolazi iz inostranstva, tako da ne moramo srklatiti, ali da pokažemo narodu kako izgleda 100 metara uređene obale u odnosu na 20 i više kilometara neuređene obale. Mi to moramo, mi to vjerujemo, mislim ne treba to plaho da se sekiramo, treba da su ljudi sretni. Ja naravno i sve prethodnike koji su se nalazili na mom mjestu u ranijim godinama, mnogo toga su uradili i ostavili u ovom gradu i prostoru i mi bismo malo u ovom ratu to pokušali
da uradimo, da kažem da nam se za neke objekte kao što su tobogani, oni spiralni, javile neke firme koje to mogu sad u ovom trenutku ponuditi, pa onda se to kombinuje sa privatnim kapitalom, pa to njih 5 ili 10 napravi takav jedan objekat koji, samo što bi se reklo, na dugmeti tamo daje bilo dinare, bilo marke. Dakle, Suljo je veliki čovjek, veliki borac, čovjek koji oplemenjuje onu obalu na koju se on naginje. I velika mu hvala od mene i vjerujem poštovanju svih dobrih domaćina ove opštine. Do kada bi bila gotova ta prva etapa? Evo se računa i sa ovim ljetom? Pa ja bi najradije 500 metara da bude za 5 dana. Sad, kad mi to sve počnemo odmotavati, svakome treba neko vrijeme da bi nešto. Mislili smo da će još prije 10 dana arhitekti da napravi to za 5 dana, međutim, to ipak hoće sve one sadržaje kakvi su kupatila, pa mokri čvorovi, pa ne znam, prostorija za hitnu pomoć, pa za spasioce, pa marina tam, pa ovamo, dakle, ima posla. Ako taj posao bude čestit, onda je mnogo lakši. Mi ćemo da uredimo ovaj put prema jezeru, naravno onako kako to ovim uslovima dolikuje, da pokrpamo, da razriješimo one neke uska grla, tamo gdje propusti, vi znate gore kad pođete kako to izgleda, da koliko se može sad da taj put do jezera za sve naše goste učinimo ljepšim nego je trenutno. Znate ono kad vi idete malo šetate da vas ne prskaju vode, da je bankina ima koja vam omogućava da bez rizika od saobraćaja idete. Sve to ubrzava na kraju i mobilnost naših jedinica koje idu u tom dijelu. Poseban ugao gledanja. I još da dodam nešto. Mi moramo u Bosni računati da će svakog dana rat stati s jedne strane i s druge da neće nikad stati. A ovo je varijanta da će rat stati. Naravno, ona ne remeti onu našu varijantu i naše postupanje da neće stati nikad. Poseban ugao gledanja jeste svakako ugao gledanja samih mještana koji su tu pored obale, koji žive, koji su bili tu i prije jezera i sada su tu. I koji su uglavnom u jezeru vidjeli zlo koje im je oduzelo od zemlje orance. Mi smo snimali razgovor i sa jednim mještanom dugogodišnjim, Džemom Memićem. Njegova kuća je tu odmah blizu obale jezerske, pa ćemo pogledati taj razgovor da vidimo kako mještani razmišljaju o ovom. Zamislite 30 godina. Pa za 30 godina da se išlo natrag, došlo bi se naprijed. Pogledajte ovdje okolo, nemamo nigdje ništa. Za 30 godina kako je zaljeveno jezero, tako je i dan danas izuzev ovog objekta koji zaista svako želi da se s njim pohvali, ali to je već nečiji tuđi znoj, nije znoj ono koji treba. Pitam ja sam sebe i rukovodstvo opštinsko, pa i rukovodstvo mjesne zajednice, koja je to zemlja i koja je to para koja je ova zemlja davala ovdje. Ako je ta zemlja davala jedan dio sredstava, ja mislim da voda mora davati duplo. Jer se prodaje voda, a ako prodaje vodu, zna se kakav je čar. Prema tome, ona zemlja što je ovdje pokrivena sa vodom, neko je bio obavezan. Nekad će morati odgovoriti ovom narodu da nema kut nego ovo baš što se sad zagovara da uradi. Prema tome, vodoprivredno preduzeće Spreča je napravila veliki grije na ovom stanovništvu ovdje, zbog toga što nije jedan dinar nije ostajao u stvari mjesnoj zajednici. Da ona bar nešto radi, bilo šta oko jezera ili na kraju krajeva i u jezeru. Ja znam da se prigovara profesionalno mnogo, zašto ne radite ovako, zašto, s čijem da radimo. Na tome jedino sad doterivanjem ove plaže, ko ne bude ostavio mjesnoj zajednici procjena da kaže nema više naslanjanja na budžet opštinski, ostajeće u mjesnoj zajednici sa dijela tog i tog sa vašom pomoći, onda je to normalno. Da će čutiti profesionalni, da će opština biti zadovoljnija
i tako. Recimo, termoelektrani Tuzla koliko treba vode, ja sam glup za to, ali znam da je moglo se sa cijevima iz kanjona gore gdje je mogla biti brana u kanjonima kod Đurđevika i tako. Cijevi nisu skupe koliko je skupa ova zemlja, koliko 30 godina šta smo mi cijevi mogli otići u drugu državu da s onim sredstvima da smo prodavali to žito. Prema tome ima tu dosta računa koje treba pregledat, ne da kažem da je još najvjerovatnije nekad pozitivno i prokopati Turiju na drugu stranu da se to koristi. Evo nećemo ga prokopavati Turiju, nećemo da ide na drugu stranu jer je nemoguće pregraditi pola. Inače ova brana je tako razljivena, ja mislim da je ona nekad u svoje vrijeme i kritikovana, ali sad šta je tu i nek ostane tako. Prema tome nećemo ni vraćati ni ono, ali ćemo oko jezera, oko brane raditi one korisne i pozitivne stvari što će nam donijeti veliki doprinos gdje će biti svako zadovoljan. Nije čudo ako spomenemo raniju plažu da i tu nešto nije bilo u redu. Ranija ta plaža koja je oduzeto 100 duluma zemlje, nekoliko godina se to nije obrađivalo, nije se radilo ništa. Mislim to rukovodstvo koje je tad bilo da je bilo dužno ne da ide negdje da nasipa nekakve puteve, on je morao osmisliti, znaš šta će povratiti. Ti putevi danas s koje se strane tučemo i tad je možda bilo potrebno to, ali mislim da smo za 30 godina se trebali sjetiti i ovoga naše lične koristi koje nam daje. Ova ranija plaža što je trebalo da se uradi, možda je bilo mjesto baš ovdje. Putem kritike da je nemoguće površinu toliko uraditi, nije bilo sredstava, ta sredstva se nisu mogla naći jer je bilo potrebno ranije nešto drugo raditi, a baš sad za vrijeme rata i u ratu ta sredstva imaju. Neko će se pametan sjetiti, onako obično kao što naš predsjednik opštine ima šlifa, ima klikera, baš je za to vrijeme da se jedna ovaka akcija pokrene sad. Jer ti ljudi koji imaju novac, koji imaju sredstva, da bi bilo lakše kazati ko su to ljudi, to najbolje bit će slatko svakom kad se kaže da su to, ako ima dosta ratnih profitera, onda ta sredstva mogu da se usmjeri u pametnu stvar, pa dobrodošli i nakon dobrodošli i poslije ovoga. Zato je opravdano da se ovo sad pokrene. Uvijek me boli, to je moje mjesto Proksović. Poznato je da je ranije dolazilo do raznih obaranja objekata, raznih vikendica obaranja, bespravna izgradnja, nazovi je bespravno u to doba, misleći najvjerojatnije da su ti objekti napravljeni najmanju ruku u Banji Krinici u Poljskoj. Dočim i dan danas oko tih objekata idu bundavne loze, što će reći ta zelena površina nije nikad ni bila ni prikazana, pa bi želio da u buduće u ovoj akciji neko zna da je ranija generacija obarala, nije pravila. Prema tome to Proksoljane boli, zašto je to samo obarano, a zašto nije pravljeno. Nisi ima kud u vodu, nisi ima kud u brdo, jer je brdo već tako nije to nikakva šuma, ali mještani su zatvorili par prolaza na gornji dio Proksovića, što bi zaista moglo se da otvori dio takav da najvjerojatnije još za jedan Proksović. A to je vrlo lako učiniti dok se samo iznesu karte i pogleda koji su putevi zatvoreni i ko je ga zatvorio. Nije čudo što je u Proksoviću kuća krov nad krovom, zato što se nema kuda dalje. Svijet se rađa, a zemlja se ne rađa. Prema tome ovdje općinsko i rukovodstvo i mjesne zajednice je moralo da padne na problem da se deblokira širina Proksovića. Ne znam gdje je ko šta sad mogao da poslije izvještaj ko po nešto oko Panjova. Ne mora se sijati, ali se mora ipak graditi. Sad došli smo u tu situaciju da i nemamo gdje graditi. Prema tome i ovo je dio Proksovića problem kojega neće biti da treba uzeti u akciju, ali odmah uporedo da ide i takav jedan od problema što se tiče Proksoljana. Nikako neće se zaboraviti. Proksović će uvijek tražiti naknadu za zemlju. To je u stvari ovo naknada treba da bude naknada plaža, naknada ribnjak koji treba tamo da bude, koji je planiran na Čagalu nekad, to je gdje se ulijeva Turija u jezero, pa to je već mjesto gotovo za jedan ribnjak. Šta mislite za vrijeme rata da nam nije bilo jezera?
bilo bi zaista, bilo bi teže, normalno. A šta mislite da takav jedan ribnjak već sad toliko nakon kapaciteta ne uradi se, to je bio kriminal. Ja bih samo na ovo dodao da se bojim da Prokuševljanima ne bude neko drugi došao sa kapitalom pa da gore mlati lovu koja realno njima pripada. Prema tome oni će morati malo manje da pričaju, a više da rade. Naravno, tu ne radi se to kao mjesna zajednica radi. Tu radi kapital, napravi se ta objekat, pa onda objekat proizvodi sam po sebi rad. Neće ni on sam da leži, valja ga doći očistiti, valja ga srediti, valja sve to da se čovjek najmi. Zna se kako to sulje radi, tako svi moraju da rade. I kad bude ta plaža, ne može biti pesnasta, pa onda mora biti uređena, pa mora biti čista, pa moraju mokri čvorovi, pa mora biti parking, pa mora biti sve to što treba da bude. Znamo kako to izgleda na moru. A za Prokuševljane ima ovdje more i Bihođane i Poljičane, ima more love, samo valja raditi, valja da oni to kontaju sebe. Neće njima niko doći kontati. Ako oni ne skontaju, doći im ljudi sa drugih područja, pa će onda pred njihovim očima na njihovoj zemlji kupit će opet od njih zemlju. Jedno je kupilo jezero, pa će kupiti drugi ljudi i mlaći će lovu pored njihovih kuća. Ja želim oni da se uključe i da to bude njihova ideja i da to bude njihovo razmišljanje, više nego razmišljanje bilo koga ko nije na obalama jezera Modrac. Naravno, ovo sve još da kažem da jezero prije rata, po onom što smo mi u onoj godini mira razabrali, je davalo ogroman prinos, da tako kažem. Recimo, ono je uvjet stvaranja dohotka od blizu $1 milijardu u ovoj dolini Spreče. I onda iz te $1 milijarde veliki doprinos se daje Republičkom vodoprivrednom fondu. I samo jednogodišnji ta stopa, taj dio dohotka što se da tom fondu je dovoljan da napravi autoput oko jezera, da napravi kanalizaciju ovim mjesnim zajednicama, da napravi objekte, prateće objekte kao što su škole i drugi. I naravno da uvjeri te ljude da njihova zemlja nije izgubljena i naravno u svojinskom smislu da se određeno dioničarstvo, dakle da određeni prinos kao dio dionica daje zemlja ispod vode onima čije je bilo vlasništvo. Jer je tu, ne znam da li je kutija cigara mogla da se kupi od duluma zemlje koliko je ta država plaćala tim ljudima. Mislim, to je stvar političkih struktura, politika i njihove ekonomske politike kako na području opštine Lukavac i te borbe za interese tih ljudi, tako i na republičkom nivou. Dakle, mi u političkom smislu znamo zašto ćemo se boriti baš što se tiče Stranke demokratske akcije i ovih ljudi koji su sada na čelu opštine i političke stranke. Dobro se Tekle su bistro sana i juna, ali zamuti otrovna guja. Kraj mirnih voda une i sane, planuše kuće, padoše glave. Kraj mirnih voda une i sane, planuše kuće, padoše glave. Vratit ću se u krajinu, svome rodom kraju, zapjevat ću pjesmu staru, u svom zavičaju. Vratit ću se u krajinu, svome rodom kraju, zapjevat ću pjesmu staru, u svom zavičaju.
živim sada, ali još uvijek postoji nada. Na rodnu grudu da ću doći, tuga će tada zauvijek proći. Na rodnu grudu da ću doći, tuga će tada zauvijek proći. Vratit ću se u kraju, svome rodnom kraju, zapjevat ću pjesmu staru, u svom zavičaju. Vratit ću se u kraju, svome rodnom kraju, zapjevat ću pjesmu staru, u svom zavičaju. S puškom u ruci godine dvije, krajišnik ljuti bojeve bije. Odlučnu bitku još ćemo proći, narodnu grudu s pobjedom doći. Odlučnu bitku još ćemo proći, narodnu grudu s pobjedom doći. Vratit ću se u kraju, svome rodnom kraju, zapjevat ću pjesmu staru, u svom zavičaju. Vratit ću se u kraju, svome rodnom kraju, zapjevat ću pjesmu staru, u svom zavičaju. Evo, gospodine predsjedniče, sa ovom pjesmom vraćamo se na festival. A festival je zapravo cijela pozadna cijele ove priče o turizmu. Da, Slažete se? da. Ovako ponekad ima tih razmišljanja u narodu, ponekad i gunđanja, zašto smo mi to, kako smo mi to, iz sadržaja ovih pjesama, jel? Iz činjenice da ovo pjeva krajišnik iz Sanskog Mosta, iz Prijedora, da prognanik, da tako kažem, pjeva, jel? Da je Lukavac bio domaćin jednom Goraždaninu, jednom Mostarcu, jednom Krajišniku, jednom Travničaninu i tako dalje. Ja ne znam kud da idemo od ponosa, da smo to mi kazali da smo kadri i da to mi ovoj Bosni hoćemo da podarimo jedan takav festival, pa da se u našim kafićima pjevaju pjesme koje govore o borbi za slobodu i o Bosni, o našem pravu na život, a ne da nam pjevaju te četnikuše ili četnici i da nam tako blagonaklono odvršu do maksimuma te pjesme. To je prva stvar. Mislim, to bih htio građanima da kažem da moraju biti ponosni da su bili domaćini ovom festivalu i da moraju dati sebi u obavezu da budu domaćini od sad pa do Lukavca i ovog jezera. Jer mi smo globalno zamislili da ovaj festival bude osnova koju pomjeramo u ljetne mjesece, u narednim godinama, da on bude taj jedan kulturni događaj koji će oplemeniti ovaj prostor, duhovni sklop oko našeg jezera tim turistima
koji će svakako doći, da ne samo ova, nego niz kulturnih manifestacija, likovnih, pozorišnih i drugih će trebati Lukavcu kao što je trebalo svim turističkim gradovima. Naravno, Lukavac koji je ponosan na ovo veliko more, na ovu veliku akumulaciju, na ovu veliku obalu, mora biti svjestan te činjenice. I da nema one u obavezi. On to mora podariti Bosni, svojim pokoljenjima, samome sebi. A kako ovo sve pomiriti sa eventualnim radom fabrika? Pa ako ne bude ovakvog turizma, onda neće biti potrebe da se borimo i za te prečistače i za te domete zaštite čovjekove okoline kako su na zapadu, pa da u jednom gradu imate cementaru, a da pored nje ne možete da skontate da je tu cementara. Ili ne znam ja, fabriku sode koju trebaju elektrofilteri, pa da bi ovaj zrak bio čist, bez obzira što radi termoelektrana, ili ne znam ja, koksari za koju vjerujem da mnoge baterije neće moći biti pokrenute, neće na kraju Bosna i Hercegovina kao država moći prihvatiti svu tu produkciju pored koksare i Zenice i tako dalje. Dakle, ovo je naša velika šansa i festival je naš ponos, na to je ponosna i vrhovna komanda i komandant general Rasim Delić i predsjednik gospodin Alija Izetbegović i svi su ponosni i radio televizija Sarajevo. I mislim da su svi normalni Lukavčani ponosni na ovo. Na kraju mi smo ugostili naše ljude, jel? Oni su jeli hljeb naš, od nas, s nama zajedno. I evo, ovako to vežemo za turizam na ovoj jednostavnoj priči, kako sam to rekao. Dakle, umjesto 1. april pomjereno prema julu ili junu, tad će već iskustvo pokazati. Još jednim momentom ćemo se vratiti na ovu priču o turizmu. Kako obezbijediti, recimo, za godinu dvije, ako sve krene to kako planira se ovdje, kako obezbijediti da, recimo, Turija iz Preča ne prljaju to jezero sa onim otpadima iz Banovićkih rudnika? Zapravo, smisao ovog pitanja o tome kako ovu ideju izvući iz opštinske, iz prostora opštine i provući kroz, recimo, ideju kroz regiju i možda u neku strategiju razvoja države Bosne i Hercegovine. Pa ja ne znam kako bi vi meni odgovorili. Imamo dva načina. Prvo, da ništa ne uredimo, ni 1 metar obale, da tu nema turista i da se borimo za čistu vodu u jezeru. I s druge strane, da sad imaju ta kupališta i da rat pokaže dok je voda čista, da najmi borce za čistu Preču i čistu Turiju. To moraju biti ljudi, jel tako? To moraju ljudi da traže kroz Skupštinu republičku, kroz inspekcije lokalne, kroz zakonodavnu regulativu. I normalno kad mi unajmimo sve te turiste, onda ćemo u tome uspjeti. Uspjećemo ako treba da zatvorimo rudnike Banović. Ali ako mi ne budemo tu, ako budu samo tu šaša i kamen i ono što je do sad bilo, onda nema šanse. A mislim da je ono i sada dovoljno, i sa ovakvim, kako imalo zagađenje, dovoljno bilo da se možemo tu imati turizam, ali u svakom slučaju to mora zaštita da se pruži gore i prema Kalesi, prema kraju Spreče i prema Banovićima. Na kraju, ja sam razgovarao i sa ovim novim direktorom Spreče, da bi trebao da ide jedan tunel sa Krivaje, tako da još obogati dotok čiste vode u Spreču. Jedan manji koji bi odvodio dio voda Krivaje, koji je jednostavan i brz, može se napraviti, tako da će vjerojatno odustati od onih jezera na obala, na Krivaje. Kažem opet, to je jednostavno, najmićemo sve te borce. Samo da dodam još jednu priču, mi imamo ovdje bazen u gradu, olimpijski bazen, kakav nema ni jedna opština, odavde do mora, da tako kažem, do Sarajeva, ne znam ima li Sarajevo. I mi smo dali to na konkurs, pozivamo narod da dođe, ko hoće da to sredi, da to stavi u funkciju, nije se javio niko. Razumijete? Da zadovoljimo sve te demokratske neke forme i gubimo vrijeme umjesto da jednostavnije ti naši
nadležni organi u opštini traže, nađu čovjeka i da s njime pravi aranžman i da to čovjek radi, umjesto što na konkursima i na ovim natjecanjima propuštamo vrijeme, a niko nam se ne javlja. Mi moramo doći do ljudi koji će tu da napravi biznis, pa kad napravi jedan, onda će se oni takmičiti svi drugi koji bi sa malo više štosova pokupili malo više tu profita. Tako moramo da idemo i moramo bazen pustiti u funkciju ove godine. I on će da dobavi kupače iz Tuzle i Srebrnika iz svih okolnih opština, pa će onda kupači da ovdje kupuju kod ovih naših, u ovim našim tu objektima Coca-Cola, kafe i sve ostalo. Onda će da plate Lukovac strancu za prevoz autobusom ili željeznici, tako će na kraju neko da obrće nešto. Jel? A da bismo imali turizam, moramo imati čist grad. To je sigurno jedan od glavnih uslova. Moramo imati čiste, nezakrčene puteve, prilaze, dobre, do jezera, do plaža. Lukovac je u ratu pokazalo se čišći nego što je bio u miru. Dosta se energije ulaže u to da grad bude čist. Međutim, u posljednje vrijeme vidimo da se krenulo i prema okolnim mjestima. Može li se uticati na svijest naših ljudi da se naviknu na čistoću umjesto što smo bili naviknuti na prljavštvo? Pa iskreno rečeno, vi ste svjedoci da ovaj vodoskop ispred vašeg objekta radi skoro kako je rat počeo. To je na kraju neki inati prkos, ili dokaz da takvi objekti mogu funkcionisati u ratu, a ne kamoli u miru. Pa onda kad pođete od ovog svog objekta širom ulicama ovog našeg grada, vidjet ćete zaista čistoću kakva ovaj grad nikad nije zadesila. Ona ga je strefila u ratu. A zašto ga je strefila? Pa zato što smo mi to dužni. Kod nas je regionalno skladište UNHCR. Pa je kod nas logistika holandskog bataljona za Srebrenicu i Žepu. Ovdje desetine vozila prolazi dnevno. Na stotine ljudi dolazi u Lukovac i odlazi u Bijeli svijet iz Lukavca. I kad bismo mi njemu ponudili onu sliku kako vidite na Ircu, redovno kad idete u Tuzlu, onda bi oni zaključili da su u nekoj afričkoj zemlji, da imaju posla sa pesinima, da ovom narodu ne vrijedi ni pomagati, ni davati, ni ništa, da on ono što mu donese iz bijelog svijeta samo to, što bi se rekao, pojede i sve ono pobaca i napravi oko sebe džeriz i zarazu i tako dalje. Mi smo kazali tim ljudima koji dolaze, nosit ćete lijepu sliku iz Lukavca i mislim da to nose. Ali zahvaljujući prije svega onim našim vrijednim čistačima koji svako jutro u 7 ćete njih u ovom gradu vidjeti, a druge ne znamo što naći na radnim mjestima. I onda mi njih nagradimo normalno, pa onda kažu što vi njih nagrađujete. Pa jednostavno zato što bismo bili na gomili smeća, da njih ne nagrađujemo. Onda smo to proširili na ulaz grada, pa smo stavili onu tablu, dobro došli Lukovac, pa je ona lijepa zelena ovako pšenica, pa smo kazali onim direktorima firmi da su sve to otrijebe, sredi, pometu i tako dalje. Pa smo Turskom Lukavcu u ratu ubijedili jednu humanitarnu organizaciju da da naftu, da uredimo taj Lukavčić, kao biva on, ne znam ja, vodi tamo negdje pa proizvodi neku zarazu i oni su nama dali 3-4 tone nafte i uradili smo to što nikad niko u miru nije prihvatio da uradi bez velikog projekta, bez milijoni nekakvih maraka i tako dalje. Mi smo za ratne prilike to lijepo uredili i sad stavili smo tamo i te kontejnere i nadamo se da će građani radi ljepote svoje i pred svojim očima da o tome brinu i da vode računa. To mislim da jedan skromni doprinos ove stranke demokratske akcije u političkom smislu i opštinskih organa i fonda za vode i puteve i na kraju ovog Muje Đulića, da ga spomenem, jednog velikog entuzijaste i čovjeka koji voli tu svoju čašiju i tako dalje, kao što svako voli svoju. Pa onda vam pričam, taj ulaz imate ovako čist, pa onda dole smo dali sa holandskim bataljonom i prema kapiji Koksare da se onaj dio, ono smeće odvede, ono se uredi, da to svi kad to prođu odnesu tu lijepu sliku. I onda smo dogovorili da sve to radimo tako što uzimamo dio od te humanitarne pomoći koja dolazi mimo UNHCR-a, pa je onda normalno bolje nagraditi onoga ko radi, nego davati ono što ništa ne radi.
To nije mnogo, ali u svakom slučaju principijelno je bolje. I mi sebi dajemo za pravo da uvijek ta naša logistika ujmi i da ljudima koji ovo uređuju, koji uređuju onaj put prema jezeru, sasvim mjesne zajednice dobile 5% nešto malo plusa pa da svoje arkove, svoje živice srede. Tako je praksa pokazuje da ljudi su u stanju 2 godine da ne rade, da ne idu u svoje fabrike, da ne idu u vojsku, da nigdje ne idu i da ništa ne rade. Da im je u njihovom selu smeće kraj puta, da su im jarkovi zatrpani blatom, da je živica sva uređena po poljima osim ona koja ide prema javnim površinama. Ja mislim to, mi lično želimo da što prije dođe do zaživljavanja te pravne države i zakonske regulative i tražimo da kazne budu kako su na zapadu. Mi imamo svoje lokalne kazne koje kažu ko neko drvo, ne znam ja, tamo lipu tu bere. Evo sad ćete imati recimo primjer da kad počne lipa da behara, svi će da beru tu lipu u gradu i da nam polome te grane, jel? Ovi lijepih stabala. I niko od građana tu nikog ne zgoni, jer milicija prolazi, imamo sad komunalnu policiju, možda ona bude bolja. Mislim, možete se predati, ja ne znam kako da to ove godine odbranimo. Ali pozivam građane da to odbrane i posebno komunalnu policiju da radi 24 sata tu dok ne prođe cvatanje, a nek ljudi idu brat pošli tamo, to je slobodno. Ovo je jedna mala priča o tome. Naravno, kad bi ljudi htjeli raditi, koliko hoće ne raditi, onda bi ovo bila Švicarska. Švicarska se mjeri po javnim dobrima. U sviju nas u dvorišta uređene, mi smo po tome Njemačka i Švicarska i tako dalje. Ali smo po trgovima, po javnim površinama, po parkovima, po svemu neka afrička zemlja. Naravno, ne mi u Lukavcu, ali gdje god maknete dalje tako. Imamo još puno tu posla da uradimo, puno tih smeća koja su ljudi proizveli na nekim tačkama, moramo pokupiti, odvući i naravno gore u Uskićanima urediti ovu deponiju po nekim standardima da ih ne bi ljeto zadesilo nesigurne sa tog higijenskog aspekta i zaraze i tako dalje. Ovo veliko čišćenje koje je trenutno aktuelno prenijelo se i u fabričke krugove, vi ste to već spomenuli. Naša ekipa bila je u Koksari i snimili smo dole kadrove. Naravno, ja bih ovdje dodao direktora koksno-hemijskog kombinata, gospodina Mustafa Burgića, magistra za koji je dan doktora nauka, da je on prihvatio da krug Koksare bude u najmanju ruku u ovom ratu ima pravo da bude kao park. Da sve ono što ima problema, da se to pospremi i sredi, da se svi problemi utiraju u one objekte gdje su postrojenja. I da se po jedno postrojenje remontuje i da se ovoj državi, ovom narodu kaže na kraju ovog rata izvolite, sve je spremno, samo fale ti rezervni dijelovi, fale ta maziva ulja i tako dalje. I mislim da to odlično radi posebno KHK, a na putu su i fabrika cementa i fabrika sode i ove ostale manje firme. Posebno bi tu podvukao direktora Plina Ševala koji je možda sve njih, nas, da tako kažem, zarazio i obavezao da prostore kruga fabrika koristimo za proizvodnju hrane, da ljudi od 7 do 3 proizvode i sebi zimnicu i hranu za kuhinju za 12 mjeseci, pa to je, mislim, genijalno. Bilo bi dobro da napravite jedan prilog. Mislim, tu smo vodili sve visoke državne delegacije, tu firmu i ponosni smo. Bila je emisija ovih dana. Ne znam imamo li prilog. Ima. Sad ćemo pogledati. Sigurno su još svježa sjećanja na dane pred sam početak rata kada se zabrinuto gledalo na mogućnost gašenja koksnih baterija u Lukavačkom koksno-hemijskom kombinatu i ukazivalo na to da peći ukoliko se ohlade neće biti moguće više potpaliti i staviti u funkciju. To je značilo gubitak egzistencije za oko 4 do 5 hiljada radnika koliko je kombinat tada upošljavao. Zahvaljujući nerazumnim i bolesnim idejama velikosrpskih fašista sa potpunim hlađenjem peći, nažalost, ipak se valjalo pomiriti. Danas, nakon 2 do 2,5 godine, preostali radnici i rukovodstvo kombinata održavaju u pogonu ono što je moguće održati i iznalaze druge načine za očuvanje egzistencije. U kombinatu je uz angažman dijela radnika obavljeno veliko čišćenje i svaka slobodna površina nastoji se iskoristiti trenutno na drugi način.
Aktivnosti na uređenju površina slobodnih u koksno-hemijskom kombinatu traju od 15. marta pa evo i dan danas pokušajemo da sve slobodne površine koje su za obradu, koje se mogu privesti obradi, dovedemo u jednu fazu da bi mogli u ovim teškim trenucima, kada nam nedostaje hrane, da iste te parcele zasijemo prehrambenim artiklima, odnosno da ih privedemo određenim kulturama. Prvenstveno evo ova ovdje gdje se nalazimo trenutno je pripremljena za sjetvu krompira. Ranije moram reći da na ovom prostoru je bila zasađena, odnosno bila je šuma, jedan prostor pod zelenim pojasom, tako reći, koji smo odlučili da sasiječemo, da sa mehanizacijom iz čega se može vidjeti i koji je prečnik tih stabala bio, da počupamo panjeve, a samim tim izvršimo rekultivaciju toga terena i privedemo ga sjetvi. Kao što sam rekao, ova površina je predviđena za sjetvu krompira i već sutra krećemo sa sjetvom krompira. Reci su proorani, pripremljeno, tako da smo već poduzeli određene aktivnosti da već naredni dan krećemo sa sjetvom. Tu sjetvu će odraditi naši ljudi, radnici ovoga kombinata, u cilju da tu kulturu stvarno dovedemo u fazu koju smo je i zamislili. To bi vjerovatno išlo za fabričku kuhinju? To bi išlo za fabričku kuhinju, a sigurno jednim dijelom u jesen pokušali bi da damo nešto i za naše radnike u vidu kao zimnice i tome slično. Ovo je samo dio? Ovo je jedan dio tih površina koje mi planiramo da zasijemo. Ranije u jesenjem dijelu smo također imali određene aktivnosti i zasijali smo na ovom dijelu dole koji se može da vidi pšenicu. Također ta je pšenica namjenski za koksno-hemijski kombinat. Sada se također nalazimo na jednom dijelu površine koja je u prethodnom periodu bila pod šumom, šibljem, granjem, žbunjem i tu površinu smo također priveli sjetvi, gdje smo prethodno izvršili sječu tih stabala iz cjelokupnog tog žbunja. I evo iz priloženoga se može da vidi da za istu ne treba još mnogo da krenemo sa sjetvom. Na ovom pojasu imamo u planu da izvršimo sjetvu pasulja i eventualno jednog dijela i kukuruza. Ova površina desna također koja je bila u svojevremeno određena deponija, pokušajemo da privedemo kulturi uz ovu mehanizaciju koju smo uključili, prvenstveno ovu tešku, počeo od bagera i buldozera. A poslije toga ćemo izvršiti oranje i sve što iza toga slijedi, da bismo i na ovoj desnoj površini koju možemo i da vidimo, pokušali da zasadimo sa paprikom, paradajzom, patlidžanima i tako. Tu su angažovani radnici koji trenutno nemaju nekog posla. Pa fabrika stoji. Upravo tako, iskoristili smo i dio mehanizacije koja je ležela, nije uposlena, nema trenutno posla za nju, kao takvu jer i fabrike stoje, ali evo našli smo njihov pravi jedan smisao i pravo iskorištenje da uz njihovo učešće i privedemo ove kulture sjetvi i da vidimo iz svega toga obostranu korist za sve. Također moram reći da u ovom dijelu sjetve, odnosno i same obrade, nije samo cilj posijati, iza toga slijedi jako dosta aktivnosti i posla, počev od okopavanja, zalijevanja, pa do one berbe, dosta toga ima. Međutim, i tu ćemo sa našim ljudima pokušati da i taj dio privedemo kraju, da u jesen stvarno imamo što i obrati i da imamo korist od toga.
Na poslovima obrade slobodnih površina u koksari je trenutno angažovano oko 300 radnika. Sada kada iz fabričkih dimnjaka izlazi zanemarivo mali dio gasova koji bi mogli uticati na aerozagađenje, to neće štetno djelovati na poljoprivredne kulture. One će se uzgajati do trenutka kada je to moguće. Za sada je tako. Na kraju napomenimo da primjer koksare, kada je u pitanju ovaj vid trenutnog poslovanja, nije i jedini. Evo i ovi kadrovi pokazuju da iako dimnjaci ne dime se, zapravo iako postrojenja stoje, u fabrikama se nešto radi. Svi su mještani Lukavca primijetili ovih dana da je Bagremik, napuštena kafana, inače vlasništvo društvenog preduzeća Progres, ovih dana dobija novi izgled, renovira se. U koju svrhu? Nama je uvijek dilema kako da ove humanitarne organizacije dobavimo na naše područje i da im ponudimo za rekonstrukciju i adaptaciju objekte koji imaju potrebu za tim i da funkcija tih objekata bude u znaku ovog trenutka u Bosni i Hercegovini. Tako su rekonstruisali objekat srednjoškolskog centra, sada zvani Hayatuša, za smještaj izbjeglica, negdje oko 700.000 maraka. I šta smo tu imali? Imali smo uposlenu našu firmu Tehnograd, imali smo uposleni dosta pratećih privatnih firmi, imali smo tu radnike i imali smo taj dohodak koji je ostao na ovom području. Onda tim novcem, da tako kažem, strane su plaćani ti materijali koji su korišteni za objekat, pa su ljudi, vlasnici tog materijala došli do novca, pa su za taj novac kupovali hranu, preživljavali. A objekat Bagremika je negdje orijentaciono, ne mogu biti tačan, negdje oko 300.000 maraka i funkcija jeste kao jedne kuhinje za ishranu u domaćeg stanovništva, neraseljenih i izbjeglih, koji imaju potrebu za tim, a tom kuhinjom bi raspolagao Merhamet ili Crveni polumjesec i svojim donacijama hrane omogućavao to tako jednoj populaciji ishranu i preživljavanje. Naravno, mi bi bili sretni da se objekat završi, a da nemamo potrebu za takvim objektom, za takvim restoranom. Mislim da je to jedna reprezentativna građevina koja je, ja ne pamtim, ne sjećam se, ali se mnogi sjećaju, na takvom mjestu koja bi trebala da bude ponos Lukavca i mi tražimo od izvođača da kvalitetno urade ove poslove i da ovom gradu, kad dođe mir, ostane u dar takav jedan objekat na kome je vlasnik Progres, ali naravno uz određene nadoknade može biti vlasnik i određene druge institucije. Mi imamo malo administrativnih zgrada, pa bi tu primjera radi moglo biti smještene određene, da kažem, humanitarne organizacije ili kulturna društva i tako slični ti sadržaji. Naravno, kad se sve završi, bit će to jedan lijep objekat, a uz sve to tu rade radnici Tehnograda pa dobijaju platu, pa rade neki drugi kooperanti i kažem, 300.000 maraka ostaje na području opštine Lukavac, to nije baš malo. Još jedan važan događaj se odigrao ovih dana u Lukavcu, nekako je ostao u sjeni. Vrijedi pomenu svakako da Lukavac daje 4 članice reprezentacije države Bosne i Hercegovine na buduće svjetsko prvenstvo u Njemačkoj u kuglanju. Vrijedi da se o tome nešto kaže. Da, ovako mi svi moramo biti ponosni da je Lukavac doživio, da toliko članova daje za reprezentaciju kuglašica Bosne i Hercegovine. Te vrijedne sportistkinje su bile kod mene kao gosti. Ja sam naravno pohvalio njihov rad i rekao, zbilja osjećam se ponosnim i sretnim da imamo tako vrijedne sportiste. Poželio, a vjerujem da im svi želimo što bolji uspjeh na tom svjetskom ili evropskom svjetskom takmičenju. Malo smo
smo im pomogli, vjerovatno smo mogli i više, ali ova blokada i sve je skrivilo da im ne možemo pomoći u ovom trenutku, jer kvalitetno sa opremom i tako dalje, međutim pokušat ćemo nešto da oni tamo na licu mjesta to kupe. Ja pozivam sve one koji u sistemu pomaganja se nađu da pomognu ovu ekipu i da ne žale sredstva, to možda bude već je naš ponos, ali možda bude i ponos Bosne i Hercegovine. U protekla 2 dana vi ste bili domaćinom jednoj gošći koja je veliki prijatelj Lukavca i veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. Ona dolazi iz grada Bremena. Lukavac računa na veliku pomoć i saradnju sa gradom Bremenom. Gošća Marija Luiza Bek je donijela i pozivnicu gradonačelnika Bremena da vi posjetite Bremen. Da, uvijek se čovjek pita, kako to neko u svijetu da misli o nama pa da nas poželi, pa da poželi da dođe nama, pa poželi da mi odemo tamo. Međutim, svi ljudi koji vole slobodu, demokratiju, koji mrze fašizam, vole Bosnu i Hercegovinu, a kad vole Bosnu i Hercegovinu, onda vole Lukavac. Lukavac je posebno počešćen da je ovih dana domaćin gospođi Mariji Luizi Bek, koja je član u parlamentu Bremena, koji je Bremen grad i kao država i koja potpuno poznaje ovu našu prirodu, ove naše borbe za slobodu i ovu našu odbranu od srpskog i dijelom ranije ovog fašizma koji želi da podijeli Bosnu i Hercegovinu, da uništi multikulturni život, koji želi da nanese takvo zlo Europi da se ona neće moći spasati za 100 narednih godina ako izgubi na Bosni, a to jeste ako mi izgubimo u ovom ratu sa fašizmom. Ne možemo izgubiti na duže staze, ali nećemo ni na kraće staze, ali eto, ima se običaj kazati, jer tamo gdje se dobija borba ima varijante da se izgubi, ali u ratu sa fašizmom ona se mora dobiti, bilo naša generacija ili drugi. Mi smo dobili poziv, konkretno ja od gradonačelnika Bremena, šta ja očekujem, pitam se. Prvo ne očekujem ništa, osim jedno veliko hvala za poziv, a na kraju mi nemamo ni potraživanje nikakvo, pa da sada nešto očekujemo. Sve ono što budu mogli da urade za Lukavac će uraditi. Tu je ovako, da kažem, grad Bremen je prijatelj sa gradovima, jednim gradom iz Kurdistana, jednim gradom iz Riga, iz Litvanije, Estonije, gdje i u kandidaturi, da tako kažem, je i Lukavac. Ta saradnja pretpostavlja, da kažem, jedan veliki sklop, ali mi to ne smijemo pogledati. Mislim da se kasnije razočaramo, jer, kažem, ne potražujemo, poštujemo ovo, otićemo, razgovarat ćemo i ići ćemo od jednog minimuma pomoći koju grad Bremen preko svoje humanitarne organizacije ASB može da podari, pokloni Lukavcu, a naravno nas interesuje saradnja poslije ovoga rata, saradnja dva grada, dvije privrede i saradnja, da kažem, ovog našeg jezera, sa takvim jednim velikim gradom i jednom velikom državom, da je nazovem velikom, iako je mala, u Njemačkoj. Naša skupština je gospođi Mariji Luizi Bek dodijelila titulu počasnog građanina ovoga grada, prvog počasnog građanina, i dala je povelju i upisana je u knjigu pod brojem 1. To smo radili zato što je ona veliki doprinos dala, da ovdje sada ne idemo u detalje, za humanitarnu pomoć koja je do sada došla, koja treba da dođe ovih dana i u buduće, i ona je na kraju krenula u Bosnu i Hercegovinu sa krajnjim odredištem Lukavac. A malo je takvih ljudi iz Europe koji baš ciljaju na Lukavac. Tu je dobar doprinos dala i
familija Halilagić koja živi i radi Halilagić džemiju u Bokaviću, pa i neki naši momci koji su tamo išli kao kako da kažem, kao ljudi koji su pokušavali da prikupe humanitarnu pomoć u 1992. godini. Džambić, Ismet i Emsad, Ćosić, pa onda Marijan Kuprešak. Tako ima tu isticaja. Na kraju imamo ljubav te gospođe, ljubav gradonačelnika i poštovanje prema Lukavcu i nadam se i cjelokupnog parlamenta. Otićemo, vidjet ćemo, pa kažem hvala vam. Mislim da smo dijelom uspjeli odgovoriti na ona pitanja koja smo postavili u naslovu ove naše emisije, našeg razgovora, šta, kuda i kako dalje Lukavac. Nadam se da su i naši gledalci stekli utisak da vi odajete čovjeka koji dijelom ima jasne perspektive u toj magli koja se zove budućnost Lukavca, budućnost Bosne i Hercegovine. Da, u svakom slučaju svako mora domišljati budućnost svoju i ovoga grada. Ja pokušavam da domislim onoliko koliko su granice mojih spoznanja i mogućnosti. Vjerujem u budućnost i ubjeđen sam da možemo i umijemo i više i bolje. Samim time i naše predstave o toj budućnosti bit će sigurno jasnije. Gospodine predsjedniče, hvala vam na učešću u ovoj emisiji i želimo vam sretan put u Bremen. Pa hvala da se vama. vidimo sa vašim povratkom ponovo, da vidimo kao je... Hvala i gledalcima. Vidjet ćemo se. Kršna zemljo, žarom užarena, ne od sunca, već od teška jada. Zapalite ruka izdajnika, zemlja gori od izroda strada. Zapalite ruka izdajnika, zemlja gori od izroda strada.